Nembe banange mwe abantu bakola emirimu egiri fane kiki mutwagaza evolina postinga ngayoza bintu muri Bulaaya ebintu byokoza ku Bulaaya mubimanyi bakusaswa $15 buli saawa nene wetekesayo banete munyoma mirimu fe mula bentoza bintu ani goteyo kasasiro wo tege batuma kujja ku Bulaaya kola mirimu giri fane mwaga eva fe tubenga tubakwatibwe nnaku mbona gundi ayoza bintu tukole tutya tamutu ya friend bintu byamwe nnaku yamwe. For some of us are scrolling ku TikTok kula abantu aba traveling with private jets, people on vacations, abantu bali kumato mwamutaye bintu byamwe bitukwase nnaku mutwatibwe nnaku mutu batendo okukola mwe bamanyi okubona abona ko makatonda abatonda kubona abona temutu abane bintu byamwe bya kisulu temutu abantu bintu bya kisulu because mwaga sympathy vote all the time twakwatibwe ngene nnaku bambi kunta sasola meremo nyoni for problems that there is no way you inspiring us. Some of us are inspired by rich people. Abamu tetu inspired by muntu abona muntu kwanga abona yoze bintu muna atu inspiring. For we are not inspired by that nonsense. Zibana I'm inspired by rich people. The rich people inspire me that muntu muna kwa agenda kuva yetu nanya atema matoke. Simanya atema sima toy. Simanya yoza bintu wa agenda ku inspiring. Vayo gende mo wino yoze bintu ebyo bakutende moto sosola mirimu. Mwina bana bakya kumacha saa 12 ne boze ntumu y'ebintu kuva 12 paka 12 za ragoni bamwe 15 gwofune $15 buli saawa jemtwale tane je Kampala oli awo sinika amanyo mutemunyuma geno byoleze mu wino bakutende butanyuma mirimu mwasa mamutusiriwalirako mbantu abakwatibwe nako babatene mama butanyuma mirimu menonje nyonyonyo no sense kasasiro mugende musome bwo tamanyi uzunga to wasoma kasaso fe tatukwatako when there are certificates also for 1 month 2 months 6 months chisinza no from mulimo omulungi ne kwanga zade mama tebaba wedera muri omujja mutuswelako muteka emirimu gya mweje kinako eje kisufanya mutu kyero te mutusirwalirako ebyo biweleze family mu nze ndiye nonjoza bintu ne mutule mutusayo fena tubya ku social media mutule ebintu ebye kisiru mumula baba ya mu private jets nga baba isa bateka I'm traveling with the private jet bichi baba bitekayo because for them it's normal. Ego nalo zambu na tokoza ebintu kya kitalo nyonyo tutete mudamu kututeerayo kwanga si kya kitalo mutu siriwalirako nnyini.